Ćao drugari, ja sam Malak. Učit ću vas kako da pričate na engleskom jeziku. Ajde, ja počnemo. Hello, Dre. Hi, Malak. Ovo je moj drug Dre. Hi, guys. Pošto smo mi drugari, možemo da se pozdravimo sa hi. Hi, guys. Ali moja mama bi rekla hello, children. Hello, children. Hello, Miss Mom. Sada da se upoznamo sa tobom. Kada se upoznajete sa nekim, morate da kažete svoje ime. My name is Mala. My name is Ray. Moje. Name, ime. My name. What is your name? Ray jedva čeka da se upoznaje. What is your name? Your, tvoje, name, ime. What is your name? Ti ćeš reći my name is pa svoje ime. My name is... Bravo! Nice to meet you. Drago mi je da smo se upoznali. Nice to meet you too. Sad kada smo se upoznali, otkriću vam tajnu. Dre i ja smo u timu protiv čarobnjaka Virka. Treba nam još drugara za tu borbu. Jedino moraš da znaš engleski jezik. Zato ćemo danas naučiti još dve važne reči. Da, Yes. ne. No. Sada da ponovimo sve. Hi! Hello. What is your name? My name is Ray. Nice to meet you, Dre. We are friends now. Yes, we are. Let's go then. No, not yet. See you tomorrow. Vidimo se sutra. Spremite se za čarobnjaka Virka. Bye, ciao. Hi guys. My name is Luke. I am Malak's sister. Subscribe our channel for more videos. Thank you for watching. And I like it.